Yoga walar yoga skere ni jase sikere kakro aiza kolupo do dara yongo edo pe alusoma ete kare TV lorele jena kapo TV East akotonga tema ngule sesenete show koto manikinam o district na lwegelegela loteso ai moria rate serere kumi o side lo bukedia o side lo ongora o side lo palisa o side lo tororo o side lo katakwi o shepulo kabere maido kalaki amuria kapele biong soroti site toma ko sate mariala manoi aite akwenyununo anyich aite katupakite aina peta no KTV alo okide ite solo ya so sheplo teso kinya ko sate mariala manoi de mina shes noi yala makoda kana ne peka show yala ma araute ipadecha lo television alore ngole nera arango aiza kulupot idoda lolo young out shares program le kamana kada tomunak lolo to mo studio ijoni kada renga jawte kada pese nelo muto teso idoda elo singisa mic noni ikekirora ela manyo ebo ngai kone kirore do ngai bojo okay yala mabere ayaunongone ekirorangi amnyelet Maureen Slivia along Kotoro district araitonga a student for UCC, that is the Uganda College of Commerce Kotororo. Asomayong accounting and finance. I'm in my second year. Then also araitong an entrepreneur Itwanike Bele. I'm also the CEO and founder of Molly's Cakes, Atenon Cakes, and yeah. Yes. So you so magic cakes? Yes. But yes, so making a birthday cake. I'm baking now. Yala manoi Ebo kwana kwetongo atamari bene gasungolo sesende kere dauta sapupuno apesena morin ranges nelo muti oteso tororo idoda atanyangesi boridis ranges da agwalat naran arebote echurusan ranges akwakunan atukotonyin na dawngi salimo kinesi ne kamla kada aswamborolo etatai aswamborolo aiswami mugati ni ngulimina sa no mobaga kada parasha chekere kwana kutonga bongu na ngit ijo akrome kamana kada program la puputongo le baka Yali Inyobo Kitai Young African Leadership RLC program. Inyobo Kitai. Oh, okay. Yeah, so Yali bereptelata mayo Young African Leadership. Eraite program lete luka tumnak luka Africa to be specific. Katinde eraite program le investing aye kanam kidwe luchisi luka tumnaka the future leaders of the country actually. Engaraki tikisi Aishan kin kisi iborok bala ejio biashara esoma itoke government esoma yo iboro leo tele le soma ite katina tutubet nelo muterio. That is where Yali comes in. Sasa first of all ebetio ko just katini boneso mayo basically youths nisluga tumnak, right? Okay, boy it was can tutubet kon people come together with the same ideas, same problems, but they're looking for solutions for those problems. Yeah. Yala mano ekotonga ngitun kama ijaijo. Yes. Wori bagiare program lo egiat bian egiat lolo tupuruchu egiat kolo wori bagiare program lo. Ma'am, eraite program le geuni ekalok lukumin kiare kitomon. Ke geuni by the former president of America, Barack Obama. Kegeuni with a vision investing kanam kaluka tumnak na reptele genio ebeluka tumnak at the future. Sasa nisabuka nyube kodawya apiakin amshokona mkaluka tumnak kodawnia shankin kisi atodkin kisi boluka soma. Yala manoi kwana kutonga ngetu bojo inyo ni kare bod kada musugunbe what impact has the program cost on individuals? Lolo kati ijo bujo te shisha iborolo inyo ni boro bwe program ngone yatak na ijo kapa tomonan ara icheto ngokinga ngina nunyo ikijeni jo. Okay, Yalama. So ebtelalmo konge about a program law. First of all beitia ja uskatin bonus somayo katutubet koni akijulnara jentoni epwaka che kushono jasi Africa as a whole tena tenushneji Uganda nisneji Kenya niseji Senegal or Ghana. It's the same problem. So when Yali comes in, adumunyo bala ni katumnan. Bale obekere mama emameta kipi nyene somayo solving a problem ngolo. Kota mayo bekere education system amkelai. Nyene somayo to solve that.
that problem. And so as individuals, katamas the group of people who have attended the program lo, anyong drele bongnete, first of all with their minds transformed. Ajenong tungale before Yali, ebala ongo chutma monka beki na kiboy ko Uganda, right corrupti, erokirotin, you get? Akotongalo se asomta Saudi Arabia. Aktonga stengina kwenye koto Yali. First of all, your mindset changes because there is a session called This is Africa. And because a group of different people from Africa, you get a genuine itunga from maybe other countries. Epteleboete kisikangina, ibolesomaite kangina. You can even compare katini boroko. And then even at the end of the day, a genuine obe kumbe lai Uganda. Eteyo. Sasa kodaya bongun kani, you start preaching that gospel. Because your mind has been transformed. Also, your leadership skills. Now, first of all, koda you're identifying a chenus. Kotamas bekere apesurok, utasapesura manyankine dishaka, and you're handling that project. Kongina tamarbe, how can I stop this? Katutu beto, balo ni lukete setamario, nyena soma unonkane kotamario, asonga geuna shankini dwe, the disadvantages of doing that. All that edumunio koyali. So those are like the impacts ne edumunio kangina. Koda ya bomune, you implement. Okay. Yeah. Eyalama noi, eyalama anoja shani kinatekere. Borole kamanara keda Yali. Kwana itunga ule just kinga ule sisenti yalama noi araoti padich au pasha lude television alo kide TV East idoda pike tos duchiste nente aina peta noi jasi ne pepe kada TV East. Akotunga tema rolijane kada pesenelo mutore era pesenelo muto teso tororo ngezi wa jiji market teso noi ejijimi noi daje no ngesi kelu sesini di presa misikin berasa teso no gitakina konyo ni kere erado panga jep ngeze yobe onu kapate kere kara moja itoposa iteso ijie inero ni kere kali turukana anga jepene putonoro ero ni kere atekere adope kona kutunga yenyetu ni jobe ibongo na ite Uganda kapa okapapa ani anyu neta ara ibotu programs lu idauja anyu no lubere jasi kwa para iboto chalo iche luda isingare nit Yali ara LC aluminai automatic na chalo alu egetigita kona amdo ngete ite soboni akoto ngona ite Uganda kere ani programs examples lu pre jakin that okay for example antonga geon katini apo pange ewote asekenye norin elomutiko bukedia. Yeah, a just a program leworte tell a story. A program can ngole write an NGO konye kisi eutasi alemuni dwe mostly dwele right with disabilities. Les bala mam kisi ke beinete kisi kilopek. Ebnet kisai shankini dwe ngulu fundraising akin kisa pesa inuke semero iboro bala ngulu. Then just as a way of bringing them together to include them or community of. Then bobodi tuan tena jeno ewote Elvis apopange e just nisika tine program ken location kina berepte lokak savinga pese tena ngolo egeotini si koda bongun ko Yali na re aja shonke class kangolo in the business and entrepreneurship track. Sasa nisiko dawana longa tamarepte one of the way to remove poverty is narema mtunga ke savinga ite ko dansa gone program ken ngolo aishan kin aber epteloka saving up pay as little as it is. Because saving and at the end of a certain period, correct now pay. That's one of the things that alumni are doing. Kanera beron kanwangi. So on a running on a business, Lucky Cakes. Kwenye what I do, a training ayong idweche apesu. Nareji koke doli certain level kotamarong mamonka beikini continuing kere mam kere ke results ke bong to sella kere nyena kongen. Then ko training ayo gisi they also start their own businesses and we are good to go. Joko do ajenon be soma Yali akro no geta no joka. Kanunyo isinyi ko ekina jo katire kijo chalo ne lomutorone arebo tororo arebo tongola lomutongora arebo tichelo mdoso serere kata kuyo chalo imun. Kanunyo isinyi ko ekina jo atomunak. Nyo jekini joy price nyo ko ekina atomunak. Nyo ibore ngin. Okay, why would you encourage a young person to join Yali? Why not join LDU or any other group? Why Yali? Nyo ibore ngin. Wome tijo ijeki je sinyi ko ekini ijeki je sinyi ko ekina atomunak alomari Yali. Okay, Yalama
So ibon kasodit bere Yali ejas katini sector zuni. Beina accommodating itungakere. Are you a youth? Ikaro itomon kany kauni paki kara kesha unikikany. Nyene soma yoko community kon. Nare ongu balong ajenong be po akibore soma itluka tumunaka angara kine alemari attention just tungaka kwa kana. Sasa kodao yo you get together those things kubunyo Yali. First of all, abeno encouraging you nare you are included. Ebuna ya unio mam kisike sete bekere shomtio na mketiai bekere lo mutio ko wali. Are you African? That is first of all the major reason I would mocking youth abunere joining a Yali program. And then also bunio aria makin kitunga ilukatumunak konyele soma it broadens your connection, your network in all over Africa. We need to do this. We need to come together. Come here. Yalamano ikona inaraja krona joka no kamana kada Yali. Yeah. Epona ni pedro to atumunak akoda kin kada Yali. How can they actually connect themselves to Yali? Where are you found? How can actually they reach you? Okay. So Yali, you have to apply for it. Write a program. If you're applying, then you get selected there. You can get them. The website is www.yali.state.gov. That is the official website. Kodolio neni nare just kisiki cohorts katamasi groups. Beina ngare epoto you just keep checking. Kongare you apply and you tell them what you're doing. Nyene soma yo nyobe kote abunere. Eteo. Kodao yo kodao ne selecting yo. Everything is fully funded. Asoma kona stay akisha. Then come back and implement. Ringoni loto ete dongo ba jijimunoi ete ngo bala ya pododo ite solo ipo dai kam na rengalo stage sha. Boy la tanyu bolo ipo ajo jok asam connections kadibolo gitigita. Akotunga ngitun dia ibo le muno ikapun ara pesa na nujalo mara Yali ara ibo ilomar jotai. How do you join Yali? Does it need actually for you to pay registration fee, produce your national ID, go for LOC one letter? Okay, what does it take for you to join Yali? Ma'am. So first of all, Yali is free. Registering for Yali is free. You have to be an African. Okay. And sasa etiakte ni siko groups nare in Africa ejaski centers wongon. East Africa, the one I attended, Leji Nairobi, that's where the RLC is. Then West Africa, in Ghana. Then South Africa, Nisnamkeje Center, local South. So you co-applying ayo ejasi conditions ngulu benye na bebeki ni asom. All of it edumnyo website, but the most important thing eraite katumunan ekoteo apa sayanyu na take so like what are you doing to solve those problems? Are you being a leader in your community? Mamke bait ko right bonika polo ding ding but agaoneto ni mot and you're making change one by one next abando. Then also kodao you're getting selected mam to and peda diauni ape. It is fully funded. That's all makona long. Just go. Yalamano akotonga temari yalamano nunyo kakona no awasha. What are your last remarks? Nunyo kakona awasha ni peja almokin itesokere riteto ni kapani. Okay. So beno almokin iteso especially lukatumunaka be sawa ni slow kalomu tu route available. Let us serve. Let us change the narrative. Baro konga diti mamonka beiki na kisomboreni mam. Because first of all, Yali program is here and there are very many other opportunities. Nebekini are tapping after this. Narebeni are doing even more people from different places who are doing the same thing like you. Kodaon konya genuine that beitio adjust katine minding olo. Ebe po bore po opportunities that you can get. Let us not minimize ourselves. Bero kanga diti be I don't know this or what. Akotonga temara yalamano nejetunga lesa senator shokere ko TV East yalamano asesene shangini paran dodo pike tos senator shok hangini paran akotonga temara presa koda kinka da shot manekino lago Facebook TV East, Twitter TV East, YouTube TV East, Instagram TV East. Also the Tony I mora ina peta ni punu kama na kadapol akotonga temara benijasese kakro aiza kulupot o pike tos itete TV East etda lokide.
isi bakristayo mwesitsana ibulafiyo khubakanisa Christmas indayi imbuka ebele yabirire khuba mu lockdown newero weshisa wakholisile imbuka eno khakhulombe khuri ni Christmas uwe kumwakha kuno ana khubera omulayi nga khwilinda nga khusaba mukhono nga khukwara tsimasiki khubone khuli were wakholiselawo era khulosele khumwa lubuyi ni shirifa Christmas oba kamazalibwa komukasya kababere kamalayi nga nafe khulosela khulombela atwela khuli kumwakha kuno kane kuwe bulayi mwanyala nabi were abayetsi ikhabi. nakwaganire umwana umasaba uri kubona na karundo yefe ano kugira nga TV isi lunakulecha lero kukudabusa ko inza ganisa inda inabi iwe umwana umasaba umwana wonale umwana womubuya umwana womwambu nakwaganisha lero semasina wanyala Paulo anokina ku TV East lunakulecha nga nakudabusa kunza ganisa no kakulukuiga kubitu bikali bidwera nenga kukana kumanya dakikulu kino liduli yesi balanga bati yali nino mugeni wefana chale aza kutegeza yali kino kitegeza kino nengi umusolera umasaba nga nubenga wikala ulindire ubone nga kudabusa ko inza gani sino yikitongole kino ubone uyede butia ngumusolera uyede butiena ate kinakuyeda kichena kuyumbaka bula mboni kuchusa bula mbuo ngumusoleri umasaba nakwaganire urukubona TV East tunakurecherero isise Paulo Wanyala so mulebe nakwaganira unakulecha lero masina nganumbole ku masina giwo ni Yesu wa mirango umusezu masaba wa mira enayi masina giwo batinanu ate ukuboleko liduli lino lyeyali niyo kinyene chesu mutanya agana kumanya ale baba Wanyala nasibe nabi masina inangiwa na Miss Bruno Ignatius na mira ibudadiri indi umunagawoya eranga ndi mudwera kuba members ba Yali chimanyisa Young African Leadership Initiative nga liduli lino lyananikwawo mwaka gwa 2010 ni President Barack Obama waba president we mu America anga mu Yali ndi member attend mudwera kubatangira siberi liduli lino nga ndi muchifo chirangwa partnerships and resource mobilization Yali liduli inyanga ichina lilimo ba members nga babitsa bitano mu Uganda mwonyene nenga niyo liduli lili mu Africa mosizana nga kulini nayo ni branches aliyo branches zili mu South Africa mu Pretoria mabao mu Ghana mu Accra abao ni mu Senegal kale na chigenderwa chifuta bugali niyono liduli lino kubanga liyeda bana basoleli bali hagati yeji myaka 18 koda busa myaka 35 kubanga basoleli ba makumyaka 18 paka kwa 35 basoleli bano babitisiwa mu ingeri ye ku training wa oba kubasomesa kuba batangirisi mu bitu byesi baba bakora mu bisinza byawe ni gamanambo gawe nga babita mukukola programs zenjawulo kubanga basobola kuchusa mu bitu byesi bakola kale program ino ira batu bosizana kasitobanga ulumusoleli atenga uli moni interest yochina ye kubanga ugana kubanga ulumutangirisi mu community yo mu bitu byesu ukola byosizana oboli mu private sector oboli mu public sector ke kufaida wekasitobanga usobola kubanga unikugana ko china kwe kubanga usobola kubanga ugana kwaganisa abantu atobe wenjawulo mu kwaganisa abantu ubo china na yadala chisinzira kukugendera mu bijere byo mutu mudwera kwesi kwasinzira mu Africa yaba Nelson Mandela waba president wa South Africa kale inayu ikosi ichina oba training iyi isinzire eti igana kubanga etamu batu moyo go Nelson Mandela gwe kugana manambo gawe ni bisinza byawe byesi baba nga babitamu mu buwereza bwenjawo otyo era nga waganike ku Nelson Mandela buli muntu amwinyumiriza munabi era ni basatu bitu byesi basiga kumwinyumiriza munabi kubwa tumuntu yaba muntu we babatu aganisa esi batu nga agana batu baveni bula mu bulayi yes ngano wirira mu muntu amanye bulayi Yali kino kitegeza kinanga mu bulambo kufu nga wachi mu full abbreviation ibati Yali ne mu bulambo kwenye kuchiranga kutyena kale mu buleyi Yali niyono chirangwa chiti Young African Leadership Initiative liduli no lyananikirwawo liti
kubanga kutandika kusonzola bana kwigera batangira singa bachiri ke kusirira kuloma kuti umuto olese myaka 4 myaka 5 kubone butangirisi bwe ngabunanikaho kinange eza mu myaka 5 batari ndigana bo MP ne wite benyume eno kine ogana bo MP kunanikira hasi kurukugana kubanga kuyeda bana kuti kunanika kubata kulaini yo kina ye butangirisi ngabachiri umuto aza kuola kuloma ati alikweza munayu mukifo kye butangirisi obagana bo MP obagana bo LC5 ngaliko ni cheso ogesa ati musingi go kina iti aliko ni cheso anyarume abatati isese niyo no waleta ochi seniyo isese niyo college kina kajinanga mbere mu apelete bene kina ikuru yene na se inyana nakola ki nyana leta ochenja kubanga nana nikakale muni chese musira kumabona muntu naliko ni chese akola kubanga kuza muyali koza yobuzida kuza muyali ngoza kola application yali ulinikuba ko ni chichitu chesukola kajoba na chiromo chiliko initiative ulikubako ni chitu chesu wana nikao oba chesu usubira kuna nikao mu bwangu kuchuse nayo gana kwole kwa kutoki ne sumuteza ati na kwingira lidulino lya Yali nenga nakunywa kumanya umuntu ngazire mu Yali binanu bikulu byene besibanywa kusomesa omuntu no musolerezere mu Yali agana kuchusabula mbwe agana kuba umutangirisi mumone binanu bikulu byene besobona oti bamusomesa ko ngengire lidu inazira mu training no kino okay kati ano Yali inyanga ichina basomesa kusinzira kuzina izesi balanga bati tracks namwe mitendera giriye yegimirundo ngagida tugine main musingi gunyoa bagulanga bati civic leadership kwaba koni gumusingi gwese balanga bati public management kwaba koni gumusingi gwese balanga bati business and entrepreneurship katano misingi jogira tujo kinanga yesigiri balimo nizi modules oba topics zenjawulo zesi bawa masomo ga genjawulo gesi bana bano kina babitamo kubanga babasonzola kumala libanga ale kina lyesi bamala I Nairobi oba Accra kusinzira yesi babazire nenga inyanga kina babako nizi modules zesi bakola nga mulimo nizi exercise kuba mu bitebo byesi babateba babanga baqualifyinga kufuna certificate y'ikina luvanyuma lweli banga ale kina lyegumwe singa gudwera kubanga bakola kina babanga mamalize ikosi ikina yebusa yebuma pawo mutu kulimba ati aliyo siringize suni kusasula ze school fees wo Yali kwingira mu Yalida powder abawo inyanga buli mwaka esi balangira bama bati bale banje katano kwigulewo mweze muleta application zenye waza omwene ku website website yo kina ili yali.state.gov waza wata mu details zo ni kitu kyasugana kukolera na mu kisinza cyo ngano kuire murundi katano musolero mu masabuli oli kubona TV East ngana umanye liduli no nyali yayide we musoleri na dale ugana kubanga umutangirisi mumoni ugana kubanga uchusa kibala cyo ni kisinza kyesukola kina kyesulimo nengana ukwire mu bulayi kubanga se kitu kino batu bagali basole baliyo balingesi beka kukimanya ko nabiti ekibawo kiti oba kibawo kiti na batu badambi bati bakimanya kiringa kiri chai kweka nekatane ikabiyezere mwezere kumbe okubona muti mudabusaisi basoliri bamanye kitu kino kibayedde bobo nga n'omuntu amanye kwa macherero nga anafuna atiena mukisa kuigata kuli duli no china nga yesu ulomere uti buli mwaka ikabini bawo ngana ubolera umusolira amanye ikabino omuntu ajiyambisa atiena balanga linali omuta apply nga atiena binani besa itaga kuba naye bati bisanizo kine besi itaga kuba ni nabyo binya byamwingisa muri duli no kino okay kale baba wanyana binasimire abale banje isese nga mbere nasirire bo masabe wefe ibo masaba inyanga jindi ndisa masiga kubanga kuli mumbera ikalinda inabida echo Kenya nakibisada kubanga fe kwamanyika lwe bitu bikalibira byonyenda kale inometi na yu umusoleri yes unikubanga zimonizo zinzigule kubanga bitu bino kina inyanga efuta biba mu maulile biba ku website biba ku simu kalenga mbere wakibone ukasira busiri wo wananika walo mwote ebyo beba batu banyene bitu byaweda ni nawe ulingesese isese na bitam program ino nabanga basobola kukola basobola kunzigisa najinjiramo nabanga injimaliza kale nawonyala unyala winjira mu program kubanga
isasa kinziye mbele sana kweza hano kuganika etikina nengange ndi kwiganika ko kipisa nyene kusinzira ku district nga zitano zese kuni nazo mu bugisu nenganga usireyi ubone ko tibale bose bale mu Yali ne bali atenga iri kipi hano kine Kenya ku PWF ne bale bafuta bugali keba makoni mu bugisu mu yefera kale program ino munyowe mumanye katano ngefefe batu bagibitiremo kale ngambere kwigerere basale kwaba mu network ayi inakuyeda nabi kubanga ngabigulewo inyana nakubola kete mulebe wanje katani programu yakole kino yigukireko yeza kole kino yeza ku apply. Okay, mubipi byenenga nanga kumaliza umuti ingira atena mu programu ichi na muda chikayonyene mutu kwinja mu programu yi pa engeri gindi danenga ingeri iliyonyene kubona oti balangire waza ku website wa applyinga bakulanga ngapawo bakuwa regrets nenga nga bakwere regrets ukagamaora ukamo manida unyawagiza ko ni mwaka gwira ko kastobango kuga nikakolo mu website chinaye website ili www.yali.state.gov www.yali.state.gov yes kale bana bamasaba mwesizana yesimuli ni babandi bama mu Eastern region kele bamasaba bonyenda ninga bali kunzitegeresa mbalomba mwigate kuzi program zino China on top of kusoma kwo wasomero ni degree ni masters ni na China ni certificate y'China ningeri yesi kongeramo iri ni chesi kuyeda mu kubuildinga zi network zo wabanga ubalaisa batu besu kolagana ni nabo kubanga bigula ubutale kufuna kutunda Yesu ukolamo ni kubanga onyala witeba kukubatu bitu bikalibenja orala. Okay, sanya nabanga kenzi kuza kubomo umutangirisi nenge nyana kufuna mungeri kali yonyene maybe ngana kufuna network kufuna basali besi nyana gulisa bitu byese ikola. Okay, nasime na Mr. na Misi wanya kubanga weze kugabana ko nafe mukisa guno China era namanyiti basoliri bamasaba mulio mulukubona TV East na kulecherero mulikoni chesi muyigiremo era chesi mufuniremo era nga kwerosere kubanga kubona TV East kuna balete azingeri zikalizonyene zinyaza baida kukuchusa bula muwenye ni kubaida kuba batangirisi begumugaso muli bana ba mwambu bana ba mubuya bana ba wanale kwa basimire kubanga muri ku program yefe na kulecherero urukubona TV East mbere umutangirisi era umwaganisi wo Paul Wanyala no kina ku TV East mube balayi wera balinde. ngana hukanisa bakrisayo befe mubulabilizi bwefe bwembale mwesitsana Christmas hubabela indaye babeleye lukosi nga Yesu atya kusaliha mubulamu bwefe kubanga kushebulira Yesu ngasaliha nenga asalishe mubulamu bwefe bakrisayo befe kubapilisa kurengarenjeke bula ikimiholo che husaliha ho mwana wawele mubulamu bwefe Yesu Kristo era luna hula Christmas luole nga huli ni Yesu mubulamu bwefe kubanga huhwihoya lweka mazali wako mwana wawele nenga wele ali mubulamu bwowota ibanga iliyo shosu ufirwa nolwecho kakurengarenjeshe nenga humanya huli wele abe mubulamu bwefe afuke bulamu bwefe kamazali wachimiholonga hwihoye nga wele ali mubulamu bwefe balebe ngana huba kanisa kamazali wa ka Yesu Kristo kabe ke kumwihoyo kabe ke lukosi kabe karera enkolagane indaye ate kabe karera obushaha mubulamu bwefe kubanga Yesu nga wasalishire mubulamu bwefe ferefe kwijira bashaha no kunyale hura manga humwakanisa nga humanya huri huwakanisa umwana wawele hwakanisa wele wefe nenga hwamanya mubulamu bwefe huri Yesu niyo fuka bulamu bwefe Christmas ibabeleye sangalo atebengeye kumwihoyo.